Jadi next step kalau kasngi ke bak kerpang, bat ke bak kentang, yangi kirimngai, yang ke balang, hangni bat satlak ke pasai. Kere kasngi ke bak kentang, bangi kenmau, ya ke jingsya sitom ke jong trai unopun im jengi Yesus Kristus. Baklem ke jingsya sitom ke jong ke jingyap ke jong nginem yo setia ya ke jing penim. Badai da ke jingsya sitom ke jong ula IT mon subha ya dari kum ke jing kenya ke ba im bat ke ba priang hun tam khmat ke jong blai. Bangi ngila banlong kumni ke mangilong. Ngila panyelum lang kumni ru akni ke yeng ke ba kentang kani ke step. Mangi hangni bat ki parabangi ke jongi barang keleng kani ke ri khasi jaintia jongi. Barsatlak ke perthai day namar ke jingsya ke jong tra jongi Yesus Kristus. Bola IT no iladi ban sius pa yangi bat ban penlong yangi kiba bet ban rung ban wan hajan jong blai lembau ke jingsya ke jong tra jongi Yesus Kristus. Dengan pediang subha ya ki baru ki parabangi kiba pelak ya kepor ban wan hakni ke step ban yo punya sakri lang parabangai badan naga balang jong nang ni na malki kiwe pat ki parabangai nasi ki bawan kiwe pat ki balang donru ki bawan ki patde ke balang donru ki bawan ban persyang ki pediang subha ya pi baro bat ni pediang subha khamtam ri step ya i pastor iban ai ka khubor ka tin jong blai kumjuru ya ki ni ki rangba laingut ki bawanya sendan langi pastor na ketika balang na po tundong tuber ni pediang subha ya phiru bublei undar kat bat phi ke jing sakri ke jong phi tikene ka por sha bangin ya sha pharang ke jing sakri jongi nya perngetang ni ka por ke jing duai tu nya duai ko kpa jongi bahabneng ni aingu yemi bangila panyelum lang kumni kena ke yeng ke bak kentang ke jongi om de namar ka hop ke jongi henrei ke jing it ma ke jongi mala IT lo jong khon bala khamarwe Yesus Kristus balong tang mau ka lenti ka jing em ba ke jing sisya ke bang ila ngila panwana khmat jongi bada ke jing sya jong Yesus halor ke ding phana bada ke jing penmi ka snam kabalong ke jing kenya ka pediang hun tam khmat jomi ha ka bangila ko trai banlong kumni ko mangilong namar pau Yesu ula siu ya ka ram ula siu ya kata ka benta baro na ka benta jongi ngi aingu ime bangilong ki khun ki jomi kumba syakri jomi apa support pakan mau yangi bakat ki bala pediang yau Yesu baki banget hau ha kita la ai ka bor bang ki khun ki jong ublei ngingu ime ko kpa bangino ki khon ke jongmi namaru Yesus Kristus traino peniba e jongi ha kerteng ke badon por jong u ngi dwai ipan kini baro amen kini ko por ngin yo panya stang no ik sakri ke jongi derep yarmai kini ke jong dwai banyalam yangi ha ka bapuli na ka tim ke jong blei ba banyalam ke jong dwai i rang ba balang Mr. E neng nong bat iba nangilam jengwai Mr. Daniel Nobri iba organist Mr. Ricky Pengrup R Pengrup bat i banyo ya kejingka special number na i Mrs. Ibala Benta Warjri bat ban pekentang ya keja engu kerpa i temen pesan Dr. W Dekhar insa pekentang ya engu ni kapong nya stang no nginda bangia stang lang da kebangi rumai nya sno keja rumai banyo pupra bat prapuwe haba ngapar khat ya ke ding phna hakaba yap usim ka beneng laspa ngakhen khindau thala ngayu roi ru lajing someng ke jing rwai ka ma nyau phra
ibatku saya tulang yakli jonggu yakti bakjar jusem bagi ni kialang Indonesia batang pansnya lada perkai lujung gadai tangjing aingu barit gandong jing pelapa mayan play dawa jing jong ngaparo. Tôi xóa bắn đuôi, một số các tôi các này cần tiền cái khu cái trong play, bình lạ bắn chém, là cái gospel trong Marcos, cái lần nông cái khát sắn, cái được hot được riêu, hay được khát lái, năng cá, cái bạc khát riêu, hay được cái bạc phun nhấu, cái bạc lái, bạc lái phun sa, năng cá, lái phun nhấu, hay được lái phun đài, cái cần tiền cái bọn công này. Thì hai cái chính khawai niam cái chính lại, ula juplai jadi ya way unong sa binti, kat ubah kilaya pan u, te ladon way bagi kot Barnabas, ya bala khom lem bat kita kibala penki win, kibriu kibala penyap briu hakajing ki win, upai ba te habau leperta jam, ula sedang ban pan, bon le kumbau jule haki, hendrai pilat waya thu haki udaong, pimon bangan pelai no hafi Yau sim kijau, naba ulatip ba nabar ke bisni kita kirang ba lendo kila aino yu, hendrai kita kirang ba lendo kila penki yau topai ba pun pelai no kenyu ba naba saki, onda kumta pilat loy thu bolo ong haki, namar kata pimon mengenle ayu yau ta ba fikot usim kijau, kite kile pertajam pat saknar nayu. Kispai te kile alam no iu pop lau, kebalong ke yeng ba ulim skor, bat kile khot lang baro siken hun, bat kile penkup iu da kejain sau ptu, bat ba kila tang yak pan senyat sia, kila penpong hau, bat kila sedang man ngu iu, kublai us im kiju, kila syoru yak kle jong udok pro, bat kila bentiu iu, bat ba kila yadam lai khot siu, kila mania iu. Onda kila lak pertu bente yo kila loj no ya kata ka jain sau pertu no bat kila penkup yo laki jong ki jain bat kila alam no yo bansa nafna kila penborti ya wei Simon unong kerini ubayat laj haba wan karibri bat banba ya keding penajung kila alam ru ya hakajaka gol kata kabalong habalabatai kejakam malai kli, bat kila ai hu ko sok wan, kabau lai kabat kila kle, bat kamir bandi, hendrai sim setia. Te habat kila sakna pernai kia bentai ki janjung bat kila khalai ki, ka ba wei sim. Te kala lai beji habat kila sakna pernai bat ladon ke jing tho, shalo syapang kapop jung kabala tho haneng, usim kiju. Kila sakna pernah ya angut kita kaju lembut wei syakamon wei syakadiang ju kumta la pendep ya kata ke jing tho ka bong la nyau yu lembut kinong pala te on dala dap hri buji kala longdum kata gari baro hadu ka ba khandai ji te hamar ka ba khandai beji jisu leperta dah tien ka ba jam udong eloi lama sebak teni kabalong habalabatai ublei jonga balai mi eno yanga habau jisu la penmino ti ya khtien bajam la aino ya kemensi
Tie ke jingka jong ke tembel kalakat arlian. Nadu jerong haduk tebian. Urang bak sispa tie ubayang hajan haperca jung. Habau yoi bak kumta aino ialah kemensim ulong. Sisya ubriu neu briu ulong ukun ublay. Ublay kurku bak pulih basya skor ketin ke bakut jung. Minya pendem kecingwai. Au blay bak pajeng ibaham nang kanlong ke bakut ke keteng ke jong mi. Kanwan ke hima ke jong mi. Kanlong ke mon ke jong mi hak hendau kumbaham nang. Kumni kan rat i kini ke por. Ngiwan bandaman ayu yemi kan rat i. Namar ke jong kat ke jong mi bat ni kini kisngi ke por kisnem barok ke bela lek no kan rat. Ba melorong kat bat ni menakami ki barok simit. Bila ban kepah kini kestat ni yok kan rat i. Ya kini kisngi ke barang, kisngi ke besai, kisngi ke berpenai. Ke belong ru kan rat i kisngi ke bakrau. Kesngi ke bakentang, kesngi ke pertai situlup ke dabi, ki kenal, ya kini kesngi ke belong kesngi jong ke jingsa sitam ke jami, bak ke jingyap ke jami, halor ke ding pena. Traji sup ni daman aingu ini, mempelak pada ini, kum ki kon ke belah siu spa ke jami, begin mi nala ke jong ki jing ki sem ke jongi, begin yadon kat ni ya kini ke jing ke bakentang ke jami ke dabi, begin yo banyak syakrim pendan buram, ya kerteng ke bakui bat ke badan bor ayak ke jami. Ngayu yemi kan rat bi nomor ke jing syak sitam ke jang me kan rat bi araja senam mencua kan rat bi melasyak ya ke jing sitam kan rat bi melasyak ya ke jing panpeng melasyak ya ke jing syak sempat melasyak ya ke jing bentiu kan rat bi ba melapong ya ke pan sengat syak kan rat bi hal ka klik ke jang me kan rat ha ban melayap ru kan rat bi ya ke jing yap ke betrim tam kan rat bi halor ke ding pna hu lum kalbari kan rat bi ba dai ke jing yap ke jang me halor lum kalbari ba dai ke nam ke bakore ke jong mi ba ke jing IT ke jong mi yalah ke jong ke jing im ke rat bi ke ba pela inga bat yangi iwei pe iwei bingin long kumne ke mangi long menta ke rat bi bingil daman angu ye mi ke rat bi badai lamba jong ke nam ke bakore ke jong mi ke bala penmi hakani ke sngi ke rat bi hau lom kalbari ke ba iPad yangi ke rat bi ya ke jing ma iki pop kirang kang ki palat ke jong iwei pe iwei ke rat pa traji su ba ye ngada tempat angu ye mi nama me kan rat bi blada blaker bol ri bol sumar bat ke jing sa sitam ke jong me kan rat bi mla pelai ingi ne ke jing pang ke jing sitam mla pelai ingi ne ke jing ma ke jing sa baro kan rat bi kam tam kan rat bi hak jing nyai lenti ke jong i hau ne snem blada arajar ar phau kan rat bi lem da dai ke jong kat ke jong me ba ke snam ke jong me ka long rangkat bat ni kan rat bi ngangai ba ke ni kasi ke be ke jong i kan rat bi ngin ya kendu ya ke jing ja ke ba sosi ba ke ba thang tam kan rat bi ku be kendu kiwei pat kiri ke rat bi hak ba skibun ke mensim ke kodor ke do no ialah ke jong ke jing im na ke jing wan len shop jong ni ke klam COVID-19 ke rat ba ndai nga aingu e me ken pa bi e na ma dai mami ke rat bi lemba ke jing sa ke jong ni helor ke ding pna lemba ka snam ke kodor e ke jong me ke rat bi me tap yangi iwei pe iwei ke rat bi ba ke ni ke state ke jong i sa ke rat ho iwei ardon ndai ke ba bun ke rat bi ni lak ke rat bi na ke ni ke jing len shop jong ni ke klam ke rat ba ngada dawai mi isne kan rat bi menanor kat bani hai ni kisngi ke por kisnem paro ke benang wan kan rat ba menang ai hingi ke mat ke basat ke bakhan menang tingti lam lenti ke jingai lenti ke jongi kan rat bi klang mi la ban syakrin pendon buram ya kerteng ke bakui bat ke bedon bor ke jong mi traji subi kene ke por ngadwai re mi examen no meno ru ya la ke jong ke balang kan rat bi ke ba melas teng halon ni ulum isna imelong kat kenat bi nadoi pastor in charge kenat bi kita men basan kid khot committee balang but iwei khot jong ka balang kenat bi isna imen te song da kijing ek blay kijong me kenat bi ai ba ka balang kijing kenlang ka balang ka besitli kenat wa begina la ban ya cheprang ban ra ya lama ka gospel kijong me syajong bat kham syajong hoi kenat kum ka balang ngidon sibut ki kam ki ngi dei ben pendap kenat bi ki project ki beper nomor katani syanya ngi boti bengi IT hak santi bat jingalam ke bak start ki jong me kan rat bi ba ke baro ba ke balang kan ni pendep kan rat bi ken lang ke ba yai nanti da ke bor ke jingalam ke jong muslim ba khu yu jong me ka dwai jong kat ke jong me but pailang jong ni hakan ke jakka kan rat bi isnai kan rat bi me long lam kat bi tu ki long yin ki long sam bi kan do i ke jing ke jing stom bi kan do i ke jing dok ke jing kedo bi kan do i ke jing pang ke jing stom ke jing jak ba susi isnai me sop span ye ki kan rat bi ba da long badak santi black kebedan bore ke jong me kan rat bi men kene ye ki kan rat bi men support men serpa
sai ki kanat bi bikin yo I kamet ke basat ke baklai men ker ku ki kanat bi bikin dap ken biang kanat bi ha ki jing nak kam ki jong ki ha yeng hasem kanat bi Badu kan rat bi, mendalon kadu kan rat bi, balau jong sakri jong mi kan rat bi, nga aingu ye me, nemar mula pala ye kan rat bi, nga kejaka ka bejengai kan rat bi, ban wan poi hene ka balang ka jongi, ban sam ye kubor pedeng jongi hene ka por, isne melon kat bad kan rat bi, ban sum sle mun sem ba khoi jongi, ho ai ke jing pakre kalong ka jong priu, hende jing penjana kalong ka jong mi kan pa bi, nga dwai me nemar kata isne kan rat bi, melon kat ba bu yen kan rat mensan ni unadin banak mat kenat bi pelong ni utang tendong jing sawah ke jumi bang ada buti ke pangru kenat bi abanda lawai no kene ke jing sakri ke jong kenat bi ngedwai melor kat u aben lei pai no pasala ke jong ke balang bat ke senong ke bai sa song isa rengkat bi ke perlok ke bewan senal lang bat i menda men keri kenat bi hadu binda poisuk saka senong ke saka jing kesem ke jing i bat saka balang ke bai i trei kenat bi ba menda kerkuro i kenat hakakam kabame mal terong hak terpeng ki batlat don kat bakan ka por ka brang sa juga jing sakri ke jing kanabi damap cibon ke jing na ke jing palat baro me sem ke jing im ke jing de be kini ngadem ngapan ngakapat hak kerteng ke bedon botam ke jong trajing i distress mentah hadu kalak kataru amen. Tabak inyo ya kai jing penbana nei temesan sekretari hadi wadep yo je penang yo peketang je aingu ing kerpa iwe ne kita men basan kibon sendan langi pastor bisi salahi isa peketang ye kijing aingu ki program ki bangsa yo yen penkentang kijing aingu penkentang yo ka special number nai Mrs. Eva Laventa Warjuri But when I get jinkran ke ketien ke jongblay, dai Reverend dai will be done swear. Sibit janmian aku por nyo buji nginyo ka jiseng sacrament ke jingkhwai try di kerpat ki paramngen ki balong ki rudkhat ki weipat ki paramngen na gwei ki balang ru ka bala banyedon ki lalong ki rudkhat la ban simenta hagen ke sacrament ke jingkhwai try ka balong sibit aku por nyo buji janmian Hakan ikasni terai sautering inyo ikijaseng Easter Sunday. Hakapur shibiji long shaman itumsan kibi wajri nongilam jirwai Mr. Daniel Nongbri organist Mr. Ricky R. Pungru inyo polis dang badwai Mr. Eskan inyo jingpen mana penkentang jing aingu bad jingruai kerpang special number Mr. Kevin R. Karmujai. Ban ai jingkran iking jong lady Reverend Bikhan. Ka jiseng gentairu kinyo ke jiseng ban ai kubur Easter ban keren dai Mr. David as masa jiseng samlaru por sau shiteng janmian kinyo ka jiseng ban ai ka kubur Christmas kubur Easter ban ai ke jingkren dai Mr. Robert Mauto kita kilong ki program kan ke janmian bat namta kan ka singiu try ke banwan lesyua dan yo peketang je aingu ing kerpa di temersan bisi salahi subhangnya yang lang paro Tahun dua. Aublay bakpa ba ije jungi babning. Ngida sngangu yeme na marka jington kat ka jome aga jinga lenti ka jungi haga nga sngi haga bangi mit na lagi jongi ying sembat banyedon bentalem rengkat baru pailang jongme haga nga balang hangne hamalki igawan syagri ban mane ban pendon burom yeme bad bangin syashkor nga ktin ka jome kumtakan rat lamba jong ni kalimat ngiwan ra ru akmat jongme ye ni jing aingu kebalayo lum lamba jong ni kapor ngiduai kerku pen kentang mkuj daga bo jom sim mkuj jome baga balang hangne kan pendon kam mega daga sap daga talen daga jinsat ke jing syampang badaga ba kenja mensim naga benta ban penyiar ga gospel ga jongme
hagani ka perthai bat hagani ko jeka ka ba me don ye ka balang na ka benta ban shagri ye ka kam ga chome kurkuru yo shagri chome ban sa sam ye ka kubor magani khalimat kandalong ka bor ka ban pen mau yingi bat ban airu ka jinghun ka jingkmen bat ka jingsham sim ka batamai bangin mi na ka jeka daga jingkmen ka jingsamba ngai nguk ba mesngaw jingdua jingkerpan lama jing kalimat mentah syabam jukur ala kerta amen. Tang yo ek jing ruai kerpang na i Mrs. Ibale Benta Wajri. La pendep kalong ga kerteng jong jing ruai ka bangin ruai ka ni kapol. Don uwe u lomba ingil balas din arngot kinong kam snil habdeng yeng ka wei ka din pna hang ta don uwe ba i pla Amadosha uta uwe Day ukun lang rot batlem uplay Une day ta Jesu La jeng pen ma day tang na La pen Jesu lapende yakamon ukpa hakapo ngila syatebra kalat panlat utham try ushin kaja kajong Pansyaya palor din pna Ya kamen jong ulapin mong lapende uji suong Kini kisli ngi Ching ching pang jenjar sudah Snamu Jesu hakal bari Dan berpelaban ben yangi Lapende buang Jesu Lapende Yakamon ukpa Hagapo ngila syatebra Kalat panlat utaw Try usyem Kaja kajonga Pansyaya Yakame jong ulapin mong lapende uji suor yang iklen ya jing jong mitrai lam yangi shalom Calvary
Brisbane, Mrs. Ibalabenta Warjri, Pengkan Mau Yangi, Jisu Lapendep Pensiu ya karam, Kabamanga Mabhi Baro Ide Pensiu, De Jisu Ong Lapendep, Ngilong Kumni Kabangilong, Namar Bu Jisu Lapendep, Nakabenta Jongi. Tu boleh nak kerhu ya pi, kerjeng syakri kerjeng pi, nam tak kapuram kerjeng turah jeng Yesus Kristus. Kini kapur pat, ina poi syakwe kebenta, ni asngau ya kubon nak ketin kerjeng boleh, balapan menari teman masan sekretari, I Pastor Reverend, thy will be done swear, bawan nak kabalang tendong tu ber, but ingkerpat I Pastor bayin. Dan kam kajing penithu syu iladi kajing syakri kajing I sale kumta te sywa bangin yo ya kajing yaslok nak kaktin kajing ulai ngenyar wai lang kajing wai ka ba ars pa ar ba chis pa khandai pun rio ngaken mau yu jisu bahok u jisu bhabri wa jemnu tam men mit haga khiat bajur busep hakpe dakasnam Kasep kabasau la penjau, bapisa jur kamensim. Te jiunom ngantwa yero, jing I bakrau nong penim. Kejirwai kaba aspa. Kasep kabasau la penjau bapisa jur kamensin tejunom nganri wayaro jing I bakrau nong pen Bai bawan ken hon badara lagi sum ban kem yu kulak ron ublay kilam bansa nar haulu tus ngam yakiktin Baukren tang uni unun ban penmi to syati yaki ni ban lan hakomi yanga to simply yakin mau Matskova hakanitil pen til lajur yakin mau kamen kabakor blalor kibaje rong kinur aken ranuji Subain enskola jing Inyanga kadonun ejong ngakan pan bangken mau kasih tomblasya
Teman basan Sherman, peniat iga jingga sing Good Friday hagani kesngi, ki teman basan baro jong kabalang rengkat bat kita hot committee, ki long kpa ki long kemi, ki kon samla shunrang bat genthe, yapi ki heb beridro ki bedon rengkat hagani kejingga sing, ngai kublei Good Friday besuk bakmen yingi baro. Haga kerteng ke patiang tambat ke badon bor ke jong nong penim jong Jesus Christ. Ngawan rak ke jong ai kuplei nega pastorate ke nong tuber ke pastorate ke bangadon bangatrei ngawan rak ke jong ai kuplei ye pi barok ki para bengit be haga nega balang hang ni hamalki ngatrei hapo pastorate ke nong tuber hi nat ngepet jelai teli ki balang ki pena po jong ke district ngawan ne gopung presbytery ke badang syuthung 4 dadap ru tang cisnem ngat ngidon ne ke sinot mingi ngasngongu hadu kata-kata ye gabalang ga jong hi bapele ibet ban khot ingau syekri barit jong ublei ban ye shementa bat phi hagen ke jing seng Good Friday kesngi ke pakerpang jong kene kesngi lengba i Reverend Dr. GB Poshna ngada sengongu EP bat i pastor kan mau yanga bat ban ye wer yanga ban ye shementa bat phi hagani kap jingesing ke ba phi panlong tang chisen like no ke sakramen ke pin sayo shibit janmet shisha ngadang shudep i ke ordination hagani ke sinot ke badang shudep hajawai pada gawe kaliang ngalong bodon bok bangan yo ban kren hage jingesing ki balang ki behe kum ha ke balang jong pi hamalki ngala bon ong kalong kesin ke banengkong hinga bangan kiwi ke shlong hadin bangala yo le pendep i ke ordination ngapadang de ke pas ngungu bat ke pas nguret nget ublei udon ne ke banta jong ngaru bat jong i blang baro bat hagawe kaliang ngalong bas new bok kum bangala ong bangaha ban penkre i ke kubor naga banta kan ke jingeseng Good Friday pedeng jong pi ka balang ka balahe kap ni naga banta jong pi ki porlok ki badon shabar lani jap pok krum ying mani nganget wala ngimla ban yo i markmat lani le pila ban yo i ublei ungkur khu ye piro leng bagan ke jingeseng aswa bangin po shakaktin ga jong ublei ngin ye duai kukpa ba i jongi ubah beneng ni angu yeme hagane kapor ba me penyo ingi bangin don hagane ke ying ka pakentang khot ka jong me nyimla ban klet atrai ke jing sha shitom ka ba mela sha na ka ban ta jongi ki bru ke bajot ki barem dan angu yeme man bangi wan shiga ying ka pakentang jong me kan mau ye kador ka barem kapamela siu na kabantaban siu spa ingi bat manta kasngi rengkat bat ka porthai shitalo kan mau borom mi ga jingwan bat ga jing sha jong me na mar jong ni mla ban batai atrai mla ban ken bat mla ban theo ye ga jing i kapamela i yangi ni don hang ni ka ban sim ka bas ngungu ye ka jing suspa jong me na marki pop jong ni don ro hagre ka por ban pan kre yala de ban sha skor ye ka khubor na ka ktin ka jong me atrai kren nengi na ka ktin ka ba imbat ka ba don bor ka jong me bangin mat ye ka jingger khuleng ba ka jing seng ban ngi duai ye ki bor baro jong ka jing do ki pala ban penthut dakado kodo korukom te ngi khum ki kanjuri ke jong usoi ta ki jingpang jing sitom kala bandai ke COVID-19 kala bandai kanu ye kita ki bor baro jong ka jing dom gi yurot haga kerteng uji sukris duai bagade ka step kanung ka balat lut bat bangin la ban ngau ye ka ktin ka jong me bat bangin matru i ka jing pen khia bat i ka jing pelat kerkhu yingi wei pi wei ke badon ha ka ye
Bangin mat iga jengkerhu. Naga deka ketin ga jommi. Nyanyu ime bamis nyau iga jeng duai. Iga ni barok ni duai haka kerteng utrai. Nang penim jeng u Jesus Christ. Amen. Ka kubor na kaktin ga jeng ublay ka pangakwa ban keren haka na step. Kalong syapang ga jeng yam ya u Jesus. Ga jeng yam ya u Jesus. Balay ya kasngi Friday lakhot ya ka Good Friday. Good Friday kada kaktin pareng ka bangitip. Good babaha Friday kada kasngi thoding. Lani kasngi bakmen basngo baha ka badon ka jingkerku ublay. Hagaway kaliang kalong kasngi jong ka jing snowsi. Namar balasa narpna ya unang penim jongi. Nabau sim ka baneng ulawan siya ka perthei. Ukun prangsngi batang marway jong ublay. Ulasyan ulawan bansya ka jing penkelemra. Lalau lungkut yu. La syok la sempat la pensitom yu. Pilayok sngaw bonsin ni ka kubar Good Friday. Bagajing sitom bat kajing yap ujisu. Kadai kabas ngau syarkai. Kai kadau ba uni ubriu. Uhap ban mat ban syak ikan gajing jenjar. Kami gajing kali. Kai kakam sniu mo. Bau lale. Barok ngi pulih hakisau gospel. Ba ujisu uyarap ikibaduk. Yakiba kerduk kiba shitam kiba shipah. Naduk kapor balak hayu. Kikmi kikpa jok ukihak ban mat ikajing tenjuk. Ter haduk kajing long briu jok. Kajing long kena kajing long samla. Badaduk kajing long rangbak bola sedang ban yalap. Ulai mat ikajing kajing tenjuk. Kei kadau. Kadba unde ujisu. Ulang ubadap de kajing snowlem yaki wepat. Ula penim ya ubreu belayap. Baladon halenti bandaj antep ya u. Barok kiam pat dok nut you. Henrehaba u yo i le yo i ya u Jisu. Jisu uwan ban penrekiang yaki umat jom ki proyo. Ula penim ya ta ubayap. Kataka program like antep priu kelap pep sitang lenti. Kala yo ban pai sayeng ubri ubala imbiang. Uyarap yikibri kebala syak ban beng haga imlang saklang. Sibun ki kambak gipulih kisau gospel. Bau ne ubri ulale ban yarap yikibri haga babon ki benta. Ulang ubri ubam dan gajing yaw silang kemat. Ui ya barok ki jat briu. Kalem gajing peniap her. Henry pedeng kata gajing lek baju. Kai kadau balapoi haduk uni upot. Balahak ban rakhi ya ka Good Friday. Kani kata yau lak hot ya ka Passion Week. Lani kata yau jong gajing syak sitam ujisu. Haka baka protai barok kala rakhi. Ya kani gasngiyap unang penim jong ni. Kata yau bakarpan ba unang penim jong ka protai. Yap halor kading panah. Balay uha ban mat ikini. Kadau kalau. Nakabati pabarok bangi lale. Kisan hajar, kisah hajar, ki belamat. Ikitu ki sandali ki kepubat artali ki dokha. Pat ki belamat, iki kambak, ki jimpen kia hakamet. Ki pat jom kita ki priu. Kim syam layarap ya ujisu. Ndala kembat bisyar yu barok ki keren ben yu. Amdan banut banyeng banyesyak bat unang penim. La bisyar yu haga jeng bisyar balang. Gajing bisyar perthai. Barok ro kela penrem yu. Sa narpna yu. Sa narpna yu ki pertah. Kitu kibri kebelamat iki kambak bat jingerap unang penim.
balai bat hagen ni kapor kim dan mensim ban yarap yung nang penem kei kata kei ke jingkeli kei kada nyela ban bo jingkeli dei hang ni gelap sena bakitu kiblabut yo kadai kumbaong ujisu pibut yang atang namar kabam nda pila kedang pimdan mensim ban it ban syakri yang kani kapan mau yang ngilek si haduk kani kesngi ni syakri ya ublai hakapor badon kam lene kum kani kesngi Good Friday but Easter Sunday but gi impat de kongpong hadin kata dagalong kumta kajing im jongi kalong persyak ye kamon jong ublay bat kan ni ka syongdor ye ujisu uha bansiu ye gador parem paralog bai Good Friday kam day tangges ni jong kajing le nem ban kan mau i kajing yap ujisu henreng nget scam ke ye rap yangi ban perkhat marwei hadu kat ne peleng kani ka jing im jong pi jong nga ka jot karem we unong tho jing wa jong ka Hillsong ong kum ni balai kan rat bamilang usim jong kisim bat kikti jong me kilong kibakut hen rekat da usim melalong melaha ban sya ye kiprek bat ban ha ban sya ye kisok kliang hakikti kejat jong me kadau perlok be namar ban suspa yengi however arajar kat kendai la don gajing plo yeng mani po France ke yeng mani katolik ka bahe ka bala palat ika praspa san peusnem long shu begitu kapan nyat basya ujisu lara ya kana Jerusalem cha France kadau kadai ba Louis 16 hagas pasnem ka bakhat lai kajing senchar jong ulolong ukle uba danbor bat lara lut ya gitar cepo France long bala ya kita kapan nyat labu ru ya ka kita juk yeng mani news Louis ulo yo ru ya ka nam ru khut hakisnem ba manchua hagani kajing ploding badang shen lalap ba kita kapan nyat kam syam la indo pat kata kadai ka papan pala ye kibriu nyat pio I hakikat kubor baka we ka kenthe ka bahapo lai pun rusnem karta kalayo ban pek ban shandur ye kita kadur ka balong tik kum kadur ujisu hakapor bakading basyarkai ka bam kita kayeng mani hakita kisni u Presiden Macron ka France ula karpat ikibriu keleng ka perthei ban senyang donate ban snabiang kita kayeng mani bahe kabapala kalong hapo ar peusau kenta ong kidong thok kubor ka pisa ka bala poin na keleng ka perthei kala palat yak seka $1 billion ka jingno senyang nakabanta ban yarap no senyang ki rusi bet ki company bat ki seng ki bapher paralak bai hatu katagador ka biang ni em nagabanta ban suspa yangi kajubab kalong em kampat biang kaspa akini ka prothei kampat biang ni yerengkat dor ban ai so ublei ban suspa apat ye ka mensim bajot barem jongi nong tho jing wa ye ka ba utmen basan duk ka basdang ula ai lada prothei lut jong ngadei tang jing angu barit kan long jingit pla bamayan belai dawa jing im jonga paro hampat yerengkat dor bat kita ka spa balio luma France nagabantaban si uspa yangi bangin yo biang banlong kikun ublay ujisu ulawan sika prothei ula kender ya lagi kti halor kating pernah nagabantaban si uspa yangi
Usiu ya kador kabarem haduk kata-kata. Hagawe kaliang Good Friday kalong ka kubor babaha. Na baro kisgi thok ding banglejuyok. Hakilai spa nrepusan sgi haga sistem. Kabanta kawa ujisu ulale. Kade na kabanta ban a yang i. Ye gani gajing im. Bat gajing pan im jong. Ngakua ban seng nong rim hagane kapor. Nagaktin gajong ble naga gospel u Lukas. Kalau nong ke baar pulai ke dekat ke baar punyu arpu pra. Ke gospel u Lukas kalau nong ke baar pulai ke dekat ke baar punyu arpu pra. Ki lebut yu upat ba babon ki priu. Bat ki kentei ki balalan yar lempat ru ialade. Bat balayam senyaw sen ayu. An rehabau Jesu ulapai syaki ulaong. Ku kentai Jerusalem. Wat yayam pi namar jonga. Han retu yayam namar yalade. Bat namar kikon jong pi. Kabanengkong hagan kapor nga kwa banbo. Ki kentai ki yam senyaw sen ayu. Jesu. Layat hu yang ihadin bala syok la sempat ya u Jesu Kris. La penba ya u kadeng pna kabakia. Kabala sna knang bansa nar pna ya u. Kamet u Jesu kala jengem lot. Kadap setang kidak mong hakamet kaphat jong u. Namar bala sempat bala syok ya u Jesu. Dau syabok ubaklan. Na selang mat jong umi kasnam kabasyarkay. Kabla tap mo siliang kakmat jong u. La abanamit ho syu ya kadur u Jesu. Nalor katagating sya leben. Kabla sedang naduk kendai bajiman step. La penbor yu uban ba saya kading Nalor belatulot hijai kamet. Lami kasnam ko Ray la syu banba yaka. La puli nong pulis tang. Baway neki nong kirini ulab haba yaka ding pna u Jesu. Uni unang Simon uwan ban yarap. Bat kisipai kiwan kem yu hagapor kap uyat nanti. Hakum ketakapor bala bon kibru. Hakataka jing syak le ben bat jing syak kadau kti. Day ban don kat tu kat ni. Kiba senyaw lem ya unang penim. Han rengi puli badai kilong kemi bala bot ya u. Tila but ya u upat ba babon kibru. Bat ki kentei ki bala lenyar lempat ru ya lade. Bat balayam sengaw sen ya u. Ngatrai na barok ki kentei kidei ki balung kamansim. Haot wat na don ki senrang briuru ki balong kumta. Haga jing jia bas ngusi bat bakendit. Dei maki ki bakaloi ban don kata kajing sengaw. Kumta kilong kami kilalan yar ya u Jesu. Haba kelayo balale ben la pensitam. Kiyam de kajing yam pangnot. Namar bas nyolem yu. Ubam ki kadok not. Haba yo briu ubaba. Ubale rap ki we pat ki briu. Kila le yo kupuriu baman riu sniu. Balai si kita pensitam yo haduk kata. Ka human right. Ka UN kapatai. Bala ban pensitom ya uno namar ka kam sniu. Hanray ka de ban don pat ki kendon bat upot. Anamla ban pensitom ya nurianu palat ya upot. Hanray bala pensitom ya u Jesu. Am dan pot syok. Kela long palat. Kata kajing pensitom kabala le ya u Jesu. Kirustat kaperthei kila sayangan.
Habaki berkat ia gajeng pensitam ya ujisu. Balai si la pensitam ya haduk katne. Haduk bamla ban pai pang. Ni ubriu kabaplangi lap. Usya bet syam ya. Badum syam keren kenyum ya lade. Hakikat tu kat ni senemadin belapan mi ya ka Passion of Christ. Hapok Tennessee. Wei na kibriu belapet lang ya ketika film. Habau leo iya ujis. Ula kelan kram amadan. Batulah kelat asyen. Kadau baumla syuk ban medur. Balai baune ujisu. Udah ban syak kata. Kata du baule yok cok. Batulah kelat sendon. Wei undang India hasau India. Hadin belapan i gajeng syak sitam ujisu. Hakan rok lengba ke projektor ong kinong tok kubor. Uyeng na kita jika syong ke bau syong syadin. Bat ulawan syakmat. Bat ulawan syajan ke kenrok uong. Yar no me jisu nang tu. Me ubahok. Memdai ban syak kum tu. Ngaken ubapop ubadai dur. Ban syak ia gani kajing syak pensitam. Ngangit banda day bangiot yo iya kanida lagi jong hikmat. Ngiru ngimla banjau ki umat. Senyap unong thok jeng ruai uong. Aka jeng ruai kawan nyepo kendai prapuar. Ti ki umat ki jau. Habang akan mau. Lum kalbari bayang kadeng pernah. Hanta jisu usyak nakapop ban siuspa. Bat ban penim yunong pop. Kat nga. Banta kabaar. Kajinyam ya ujisu. Ujisu uong. Wat yam namar jonga. Kadakot kabaar huprangi puli. Handre haba ujisu ulapai syaki ulaong. Ko kentei Jerusalem. Wat yayam pi namar jonga. Handre tu yayam namar yalade bat namar ki konjong pi. Balai ba ujisu uang yakin dikikitin. Haba ki kentei ki yasnolem yo. Kadau kolong. Ba pedeng kata kajing syak jenjar ba umat halade. Hang ni ngiyo isisha. Ya uta ubriu ubalong ublay. Ubawat na pedeng kata kajing bang kajing tar. Jong kajing pensitam. Uyo iya kiwe pat kibriu kabasitam namar jong u. Mangi kibriu habang idon na pedeng kajing jenjar la jong. Nyimla ada lelay. Ban pek ye kiwe pat kiba jenjar. Kat bau ni unang penim jongi. Hapedeng kat kata gajeng jenjar. Habau yo iya kilang kemi baki yam ketang yo. La kadok not ujisu. Ubriu ubas ngaw lem. Ubadap de gajeng sngaw sen ay yakiway. Hakum kita kapor aga jaka buon pentengen yalade. Namar kajing sitam jong u. Upek yekiwe bat uyale ban pentengen. Ye kajing sitam jong ki. Ku kentei Jerusalem. Wat yayam pi namar jonga. Balai ka persi kabagi kentei giyam. La ban bo jeng keli. Persi bayam gi kentei. Hatu kabakalane kata kabakile yu. Kaksin ka ublay ko ang yayam lem bat ki yayam. Yes no si bat kita kibas no si. Handray ka ay pat ka papanlong yu ujisu. Baon kang yaki bakinam yam yu. Kadaw kalong. Ujisu ukwa ban ay kajung hikay.
ya ki kan thei ha ka to kapor ba kita ki balajia kim dei ki bajia rengkat rei ki dei ki jingbu bet bu renti ublei na jerong us ngau thu biang ba kita ki jing sitam jong u ka ba usha ki dei ban pendap ya kaplan ba bom jikut ublei na ka badaban su spa ya phi bat ya nga bat ya ka prathai baro ka wei kini ki kan thei Jerusalem ki perkhat ba une ubriu usha kat ni yo dei pen ban bala pen sitam bala tunjuk yo uda ublei kat ba uji supat uyo i sha jengai utip biang ke ei ka banjia hadin bat iki khon jongki ke ka banjia ye ka Jerusalem on sayart ma de kinong rom uyo i baki khon jongki kin sa sya sempat bat sya penyap Jisu ukwa ban pen i ye ki kan thei Jerusalem baki khon jongki kim dei ke bakam ba ban ye ki we pat ki khon jongki breu namar ketika dau uliat hu lapa bakin sama ike jingjenjar hadir ladaya uji su ukhon ublai ki bru kim nyet ki penyap bat sa na yu mudur kin le yu bom dei ublai shisha ye ke Jerusalem la kenrup te kinong rom la sanchar don bor ye ka la penyap ben ye ki Kristan na ketika da uong ye ki kintin wat yam namar jonga kabalai tu ye yam namar ye la de ong ujisu kada khot kabar bu pra uong wat ye yam pi namar jonga hanrei tu ye yam namar ye la de kini ke kentin hang ni tu ye yam kadai ke kentin hukum kepada wa yang iban perkhat jur bangi don kam ban yam namar yalade kajing yat perkrem jang i hakade ka perthai kam dei ka basuk ngiha ban mat bani kendu iki bunjat ki jing iwai pa iwai nado iklung ibalami breu sa ka perthai ka klip mat ka ba imi breu iya kabapan i bangi im haka perthei kabadap de kajing jenjar sipor ngis ngau lo kumbangi dap kasuk ke kemen pedeng kajing kemen wan kajing bang jing sitam wan kajing du no ikiba thon pat ka do not lani don ki khep baki yeng ki sem ki tengku i kajing per jingmot batam sneng ki khon ha ban mat iki jing ki baharukam Jisu ulayo iya kabasakmat bat ukhat iki kentei. Wat yam ko kentei Jerusalem namar jonga. Yam namar yalade. Kanungut na pedeng jongi kabajujau umat yalade. Haba pieng hakmat kading pena ujisu. Weni ki pastor jong kabalang kaba. He tam agajing bon priu hakaproteu Dr. Poliong kicho. Wong haba pi duai wat juyai lat ye kading pna ujisu bun sin haba ngi duai ngirung bet na jingkang show blai bat ngi yai lat pat ye kading pna ujisu haba ngi le kung ta ngi do no ye ka jingai ujisu Christ andre haba pi rung se ka jingkang ublai let swa ling ba kading pna bat de hanta haba pi le Pensayo iya de bat snow to kumno pilong hakamat ublay paralog baik kata-kata kajing shisha habang iduay bat wan hakjat kading pna ujisu nginyoy ba kanika malade jongi kamlong ruem hakamat jong ublay day hangta kabor ublay kanwan pat
kajing im jongi. Anak kita da uji suang yam namar yalade. Kanungun na pedeng jongi ke baju yam shimet. Hatu dan na pedeng jongi ke baju yam. Ketika kubur Good Friday. Kakhot bat kapan mau yangi. Hadu kat nu por bat kat nu sin. Ngicu jauh umat. Habang yeng marway. Hakamat jong ubelay. Lang baga jong duway. Ladang impat Jumat kani kapor kababiang Bangin yang banjit yalade. Wat usipay room ubasa na ya ujisu. Udah pelot kapor ban yang sipor. Ban pet ban puson yalade. Bat ka Bible kiyat hu yang. Uang Shisha une ubreu. Ulang ukon ublay. Kadno kadawa yang isimet. Bangin pelat kapor bat yet yalade. Habang iwan na kajat kading pana uci sukris. Paralog baik kadai bandan ka klip mat bangi ateng ko mau siang. Bat kading pana uci su. Lam dadai de kajing isen kajong ublay. Ngimla banlong kumne kumbingilong. Para bangis ngot hu kumta ngiduai ngiasat bat ublay. Ba ublay unyarap kene kalong breu man breu kajongi. Lok baik. Krui mentangi don hakene kajing keseng. Ngim tepat la syai la cisgi. Lan hadin si benai, lan hadin cisnem arsnem. Kumno ngin long. Yo don na pedeng jongi hagade kapor kibam don syuk hagayeng mane. Haden kita kipor. La banlong bangin don syakwe pat kajaka ka bangim dai bandon. Haga sikelip mat kajing mut jing berkat jongi kala. Ngimtip ka bakumno kajing im ka bangin dia tengko la syai la cisngi. Ngi im haga perthei ka badap di kajing kala. Jinggalah haga sencar ke kadar. Ka imlang saalang ka kawan ka perkat ka perdany. Ka ketaklut yangi haga dikisngi. Kamdei ban im ban kabasuk ban im gajung im kabasuk. Kababek kababa. Jisu upankan ma wat yam namar jonga. Yam namar. Kenega kubur ke khot yang inaduk kilong kemi kilong kepa. Ki kon samla bat ki hep ki barit. Banduai bau belai unai bor yangi. Bangin im kajung im kabaidai dur batu. Hai kenegis ngiyok snyo badon ki beriu ki bela yo i kerta ki bakam slem. Naduk san peu nriu peu nyau peu haduk pra peu snem kerta. Henry antipat ya kabakut ke jeng im jong gitu. Ki lek benok ialah de syai. Casen rang. Ki bret ialah de hajrong de. Ki bret hau telai. Bat ikaba bon rukom ke jeng lek. Kanika ai jeng maham yengi. Ngiem de ban lek sting ialah de. Haka testament gabarim ngipule. David hadin bulang ngat haga jeng pensyoy. Boleh upha yung nong itu lepan nathan. Bat uong yu. Kawait lam. Kanam kenriak naga yeng jong me. Naga yeng jong me kin mi kinong yelek persyak. Bat ka Bible kiyat hu yengi. Ngipule ka testament ka parim. Pila ban mut durba usim David. Syong agaket. Uha ban petri ialah de. Namar kajing im. Kataru ha ukon lajo. Wat yam pi namar jonga. Yam namar ialah de ong ujisu. Para banyet baik kani ku kubur. Khot jur yang ni hagane ka step. Kan mau ikit kenten ba ujisu lamah.
kabasaw bat kabakhat do toyayam namar ki khon jong pi meneng yo iba ki khon kini ki kenthe Jerusalem hadin balasya yart ma ha surkar rom kimat kajing sya leben bat kajing sya penyat lang bakading barakum ketakapor ki long kemi ki yam ki ha pan pai do not namar ki khon kam dei ka basuk lani ki ba ik ki ba thon ki du no lani ki mat iki jing perkhat ba para bangit ba ik lada don upara ne ka para ne ki ba yade shi ki sem ne ukhon ka khon lada don kanu ka jing jia ki ne ki mensaw lani da don ki khep ki ja ha ai kanong kumno ye ka yin ye ka dong ka snap mudur palada ki bahaye ngasem jongi ki do ki snam jongi ki don hakum uta upot kumno ngin sngeu pat ka do nut hatung iju perkhat ni kilong kemi ki kha ba briu ye la ki khon la sumar la pja ki la penang pen start ye ki hanrai kitam sneng pen ban ye ki kemi ki kpa kita le ye ka bam chu perkhat bat ka bam ju hikai ban le ki that madan ye ka yeng kasap ye ka balang ye ka dong ka snat la pen mi kot kubor ba kumta la jia pitarai beki kpa ki ba mat ye kita ki jing ki sok man sem hi ki yam ktang ya la di ngam arta tin ba kita ki kentin ba uji su Ukraine ki kentai Jerusalem kilang yang ibarok ru agani kapor nganget haba uji su uyo I ya ke bansa jia ya ki khun kentai Jerusalem uyo iru ya kena ka pateng benriu jongi ka badap di kejing snew le si uyo I lepa bagi khun samla ken sahab kejing pensoi bat kirong pong ka protei kum tau la hukum wat yam namar jonga tu ya yam namar ki khon jong pi kat bompat derpor tu ya syarai tu ya duai ru yo ba pen lek sut sapok ka jing pensoi ka mensim shisha ka kloi handrai ka do ka telot hagene ki sngi ki blalek no shaden ngalayo lat bandrung ha ka weni ki yeng kristan ha ka palang jongi kat pangarang ya syong bat ka kemi shibit ka call ka phone yau khon shano pidon uneu khon udeu bakoj ubakhya mdeu bapang bashitam hanrei kat bampat poying ukhon ka kemi ka dap de ka jingting ka don ka jing sir mansim yo ukhon ulek le ye ke bam dei man le ka kwa ban pentik na bakam dei ban ja ke bas niu yo David ban wan saying parlok baik lada poi uput ubakum uta baki bahaying hasem jongi neki kon kikti jongi ki pan ktang yangi komno ngin sngeu kata kapor kan long dir yangi ban yalan yar kapor kababiang kalong kat baki dang don haying hasem kat bagi kon kidang don na kitap niang jong pi kat bagi empat samla ne empat sila syangkurim kadai kapor kababiang bani selok badu belai duai mau belai unri unsumar yeki ngaken tujur yeki long kemi long kepa ba iki jongi ki badang don ki kon kikti duai jur yeki kon jong pi bau belai unri ki jeka barok beki pule puti ki don ki shong ki wan ki let ki wan ki jingsir kai hagen ki sngi ngila banyo I babun ki kon da kasi penar jongi ki blalek pule syabar ki blalek pule doktor nursing engineer kum terter lapha iki lembat ki jingker hu kerdo na yeng sneu diau bantip tangkat tukat nipor hadin yok kubor balalong kumta kat no kapan ketang
ye ki long yeng long se haba iteng ko ye kum kita ki jing jia kane ka pen ken mau yang yi bengi don kamban duai jur na ka banta laki jong ki kon ki kiti ka Susana Wesley kadai ka wei ni ki long kami kadai ka kun jong nong Presbyterian kadai ka long kami ka kha khat kan dai ngot ki kon bat ka dau ka long ha kita ki por jong ka na ka banta ban ile persya ye ka abortion ka jing pen hap kon na ki ni ki khat kan dai ngot bakala kha ki ne shi pheu ngot ka le kum no man la ka sngi ka hikai ka akor long briu man briu ye ka ki kon ba ki hap ban bot thik pat ka da pelut por shi kenta man la ka sngi bat la ki kon ban duai ban ya sat akmat ublei ba ki nam hap ha ki rong pong ha ki kam sniu jong ka perthei pitip jia ayu ki jing duai jong ka Susana Wesley kim syam la sap ei na kita ki jing duai jong ka kimi ki khun ki bariu belai ki khun ki ba don bor we ni kita udeu John Wesley unang yalap ka perthei ubala pen ki ye ka perthei Europe bat ke US ha kitu ki snem ba menswa para banget be ki jing duai jong ke Susana Wesley ki dei ki ju le da mamangi ni duai ubelai unle kumju ko ki long kami long kpa ba panlut por ban duai bat yesat na marki pot mdai haba kilat ngan ni kila shitam ni haba ki don na kapor bala dire pinya makum kita kapor kala long dir kala long slem duai yaki manta kat pompat boy kita kapor ngimtip ke bakumnu kan long syakmat ngatrai balada ujisu uim hagani kesngi un ong pat dikiwei pat kikenten kajuk bangi im menta gari kajuk ka ba ka ba shitom ba ki jingkala bala kedeu na basdang kidai ki belawan hado kinong kendang ka perhei ka bangi im kedai ka globalization lani ke global village lapan man situlup perhei kinong kendang nyoi ke jing sniu ke baroy ha kedai ke sngi ki jingjia ki bamla ban mudur ki wanjia ni im menta ki por ki ba ba ka jingkot yang hilang bagai ka kubor Good Friday banduai banyasat badu belai bau belai un pelat siliang don ki kep bagi kun ki kmi ki kpa ki ong ya ki kun ko kun mlong kumta ki kun ki petno kimtre shu ban bam bandi da kumba kelaban keren kendiat ladon ki jingma ki ba ap hakini kesni kapor ka bangi imenta kade kapor ka ba iting bat ima bat ka ba dawa yang iban duai jur bat yasat baru belai namar lagi kot ban penkot don na pedeng jong pi pilong kuma pilong mentah hakini ke step namar ba don basneng bakrau ye pi ko perlok samla dan berdua ya pi dan bayasat ya pi lok baik wat nyau ben ye ki kmi ki kpa jong pi ki berdua lada kim don a kim don b ne kim don jing nang jing start ro kan mau ya kani bagi kmi ki kpa jong pi ki sa ki kmi ki kpa jong pi anam dan syok ko maki ki dai maki ki berdua haki kamera beri na kabanta jong pi jong don ki kun ki bayok sngo bagi ki kpa ki duai na kabanta jong ki don pat ki kun ki bam tip ya kata bagi duai pat ki jauh umat na bata jong ki bau belai un pen kala i ke jing im jong ki kani kalong ke jing pen kan mau yang i ke jing duai ya sat jong ki kimi ki kpa ki long ki ba don bor haduk kata-kata. Pelos ke jing duai ki para banget. Ki jing duai ki syakri jong ublay. Ki rap yang iban im ke jing im.
kaba job hagari keski Henry bau Jisu ula pai shaki ula ong ko kentei Jerusalem lene kurang ba ke Jerusalem wadia yam pi namar jonga Henry tu yam namar ilade bat namar ki khon jong pi tu blei unyarap bangin mi nene ke jingeseng bangin kot jingmot bat duai bat yasat bat ublei naga mana ki bahaya ngasem ki ba ik ki ba thon ki jongi bangin yo like ni ki ki bala banja hakala shai la chisngi ublei unyarap ingin te kaboromu Jesus Christ amen tungin ya duai kukpa jongi ubahabaneng sajisen gidap te kajing sngongu ka bakraw yemi namar ka ka kubor ka bala khot yangi wat yam namar jonga yam namar yalade bat namar ki khon jongpi ni im shishat ra ki por ki ba bat ni o i bala dalade ngem la bande ni duai ye kajing pensat bor ka jongme bat kershan ni kajing telot jongi yo ikre ka mensim duai bangin kan mau ye kiba thon ki bai yang asam baginam hap baginam ngat ka jing pensoi bagin yo im ka jing im ka basuk ka bakamen na ye rab yang ngilang bagani ka Good Friday ka bor ka ding pana kan pensai bor ngi iwai biwai kerkhui ki para bangi be ki bar ni ka jing aseng ken lek pai shaying lambat ka jing hon ka tin jong mi ka ong la pandep ki baro kilong gabala na kabanta jong iwai biwai shim ni ka borom shim ba mi snow ka jing duai ai ka kerteng u Jesus Christ ngi duai amen Sibun pastor kita ki kentin pekenma perenjongi ni kapor long ki bakor do duk kata-kata oblei nang kerku ya pi ki sakri ki pi ya ka ye ka sem pi bai ka barang ya ka district ka wapidon bat abi ni kentin bai pastor pekenma yang ni kinya penthamai ya ka jingim ka jongi ko mana ka singi oblei kerku lang yang ni barok bai ni ka khubor be skuni ka por Tikni kapor ngiap berwano ni jing sakri ke jongi menjerwai lang ke jerwai ke bah nyau pusan dade perwai ni ke jerwai khot I kerpat itmen besan GM jerwa in subhaban bu ban pelat ngi da ke jing kerku penwai Chris halor ding pna ulasya katno jing I bapla ulas sius pa dakat dorba katno jing I bapla Katno jing I bapla yaka ngayai kan mau katno jing I bapla Chris ulapan pau kejirwai ke bah nyuk pesan Chris
Nam Jong U La Ben Khot Par Gan Nu Jin In Ba Phela La Ben Ya Suk Na Jing Vitar Gan Nu Jin In Ba Phela Gan Nu Jin In Ba Phela Ya Ka Ya Ya In Ma Gan Nu Jin In Ba Phela Resu La Ben Ba Do Nu Jonga Na Tenu San Gan Nu Jin In Ba Phela Na Jing Long Rao U La Pelan Gan Nu Jin In Ba Phela Gan Nu Jin In Ba Phela Ya Ka Ya Ya In Ma Gan Nu Jin In Ba Phela Resu La Ben Ba U Ai Hanga Ga Bor Ban Jom Gan Nu Jin In Ba Phela Alentis New Shangan Gon Gan Nu Jin In Ba Phela Gan Nu Jin In Ba Phela Ya Ka Ya Ya In Ma Gan Nu Jin In Ba Phela Resu La Ben Ba Ya La Don Lud U Chris Gan Ai Gan Nu Jin In Ba Phela Ha U Nga Shem Ga Jing Su Jai Gan Nu Jin In Ba Phela Gan Nu Jin In Ba Phela Ya Ka Ya Ya In Ma Gan Nu Jin In Ba Phela Resu La Ben Ba Ublay, ubah ukpa jungi, ubah habneng. Ngai ngu yeme, bamalapni o yangi kumki khun jung kabalang hangne. Bar hakaleng satlak kaparthai bakum ganigasngi kabakarpang. Banio atrai, bania syakri pendan burom, bankan mau jika jeng syak khun jome. Ban seus pa nagabanta jungi kinong pop ki bakra.
Trai be hakane kapor kerpa red akmat jome. Banama mendakar kukarno yaki kentien joga jing aslak usyakri jome pastor. Walaupun kan mau yang ia try kat nu bermelasya. Ho tat hadu gading penahi. Ban seus pa yakinong pop hakane ka perthai ka bangisyong isa. Trabi tu isne sya yang iki khun ki jome hakane ka por. Habangin mi nakane ka yeng ka bakentang jome. Om tang bangilayos ngau yaki kentien jong ke jing aslak. Hinraingin pisyaru reality shimet atrai bait ayu ngilale nakabanta jome atrai Jesu bait haba me malasya yang ikat ni nakabanta jongi hoi ke jingrai shemen sim ush no rai wong ngai la ke jing em ayu pi ayanga trai Jesu sya ingi bangi kan mau ayung ila ayame nama kene ke jing sya na banta jongi to da ker khu ko no iki wala pendep kene ka por kam tam yala jong syakri jong me trai be it wala penyang ha kene ka por abon mi no na kene ke jaka jong ka balang ka jongi ringkat lang makini baro ki perlak biwan lang batu wakin lo lai ha ke jing suk ke jing sain galentia joki Tad hadu kini poi shala ke jong snong da ke jing suk. Kam tam milo jong syakri jong meu pastor ubade ben kit trai ka lengkor ha ke jing syakri ha ka balang. Hoi ha ka pastoret ka udon. Ker khu ker do yu ka met ka bakoi ka bakhya ko ku trai we. Hoi budong la mania syakri ka kerteng ka bakhu jome. Kat bagis ngigis nam lang ibit ban bu yu na asla khandau. Hagawai no to ai ba kijing it ba kajong blay buk pa kijing ai jong Yesus Kristus nong penem lam ba kijing slak batyang ka ba pen sai bor ka ba ptin kajong men sim ba khoin kinyai long rengkat sarengkat bu pailang hagan ka balang jongi ho ke balang baro atra ke badan keleng satlak ka perthai narumenta hala karta amen.